والیوزی امریکیه بری لی سوریه و لی کولینر ده پیمانگاه روشهلاتا ناوین ده لی واشنطونه روبرت فورد دبیجه تو کس به هوار غوطای روشهلات لی گندوار شامه و نای و گوت جی دسپیکا کریزا سوریه و تانها تو کس مطمئن نابه درباره بن پیکرین کو رژیم اسد لی غوطا روشهلاتا شام پایتخت سوریه دکه تevî ragihandina rawestandina şer li Xwetayê di çarçoveya biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî ya bi ser neteweyên yekgirtî ve 2401 ku lîsteyeke ji 17 biryaran hatibû derxistin derbarê Sûriyê bê ku welatê Rûsyê vîtoyî bikarbîne ji bo rawestandina şer li Sûriyê û peydakirina çareseriyekî siyasî ji krîza Sûriyê re. Herwiha derbaskirina alîkariyên mirovî û awayekî bilez û derxistina nexweş û birîndaran ji gota rojhelat. Her di vî derbarî de navborî got ku ew ê matmayî maye ku çawa hejmarek mezin ji biryaran hatine derxistin bê ku Rûsya yan jî Çînê mafê vîtoyê bikarbîne. Ford herwiha serbar kir û got ku rejîma Esed hemû biryarên ku ji aliyê Encûmena Ewlehiya Navdewletî ve têne derxistin bin pê dike. Taybet daxwaziyên girêdayî bi rawestandina şer li Sûriyê û bi karanîna çekên kîmyawî lê dijî sivîlan berdewam e. Ji bilî dorpêçkirina wê ji hejmarek deverên ku dibin kontrola çekdarên opsiyona Sûriyê de ne mîna xweta rojhelata Şama paytexta Sûriyê bajarokê Elrustin lê gundewarê Himsê. Her di vê çarçoveyê de balyozê Emerîkiyê berê lê Sûriyê Robert Ford dibêje pêwîstîdan bi bêkanîna hejmarek binpêkerên ji aliyên çekdarên opsiyona Sûriyê ve were dan. Mîna rêgirtin lê pêşderbasbûna karwanên alîkariyên mirovayî ji bo bajarokê الفوعا و کفریا لی گندوار ادلبه. سرباری انمانجکرین تاخین سویلان لی ناوا باجار شامه و روشهلات حلبه هر وها نابوری گوت. دوی یک راستیه بیجه کو بن پیکرین کو رژیم اسد انجام دده خرابتره به براوردی بن پیکرین کو اپوزیسیون سوریه پکتینه. لعالیه کی دنجی تایبت دعالیه سیاسی و فرد بیجه. نتوین یگرتی نکاره روشا سیاسی لسوریه چاک بکه. جارسریه که جکریزا سوریه را ببینه. جبر کوالات روسیه و چینه رجدن لسر مانا اسد لسر دست حالاته. و هر دو ولاتان تو هولان ناکن. کو گوهارتنک در رژیم اسد وره کرن. جبر ویه که هر دو ولات نافبوری رناد نتوین یگرتی کو فشارن راستقینر لسر رژیم اسد بکه. فورد هروها دا خویا کرن کو نه جیهان و نه نتوین یگرتی و روشهلاتا ناوین تجاری به هوار غوطا روشهلات لی گندوار شامه و نای. و اگر هیا غوطا روشهلات ببه مین حلبه و حمصه.